Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Difusar Singh Teron Langkung Habe Memorial Town Hall along BJP Assam State Executive Committee Amai Nini Apharman Kangnipon. Bang Somai Juddet Pen Assam CM Dr. Himanto Biswa Sharma Hin Pen Pherang Amai Kedohut Kaningje Ponlaki Pinpur Dame Kedamtang KARBI ANGLONG Autonomous Council Election along Inhoi Inkoira Trokta BJP Party Pen Chepa Haipon FC Non Kevang Jivo Signify Inkoi Arni Assam Governor Professor Jyotish Mukhi Wangsi KARBI ANGLONG Autonomous Council MSC Kilik along Kachepa Haipon Atum Aphan Semi Padeng Ponsi Council Charipon Thupo Bangso along Dr. Tuliram Ronghang Siputho CM Anghoi Chelong Thupo Puta Assam CM Dr. Himanto Biswa Sharma Hinpen Pherangki Atum Karjohut Pachinipon Lapen EM Anghoi Abang Asap Derchat Langputa Pachinipon আমি যিখিনি নিৰ্বাচনত কৈছো আমি গুটেখিনি কই যিখিনি মোৰ ভাষণখিনি আছে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙত এবাৰ ৰোড কানেক্টিভিটিৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিম যাতে মানুহে খেতিৰ বস্তু আদি বজাৰত লৈ যাব পাৰে গতিকে মই গুটেকেটা সমষ্টিত যাওঁতে কেবাটাও ৰোড আৰু ব্ৰিজ আমি আইডেন্টিফাই কৰিছিলো গতিকে নিৰ্বাচন হৈ গৈ কাউন্সিলে দায়িত্ব লোৱাৰ লগে লগে এলাইনমেন্ট ঠিক কৰি আমি কামত আগুৱাই যাম এটা কথা এই যে নিবনুৱা সকলৰ মানে এটা অভিযোগ আহিছে Lakhain Koira Hini Sarupathar Constituency along UDF SSI Hemalong Pherangke Amai Kepadupon Bang Somai Chepatir Pipon Laki UDF S Meipu Semyon Rongphar Lapen UDF S along Cyclem Bang Phubang Phiatum Pensi Bang So Pherangke Amai Pedupon Nangkahuria pod nilakiro ti parpiglo kasi nanga tu media hoy pendeli aprangsi dili arna mapane kiro kilo atike labang so election isek itu militant chenglok nili workers itu man UDFS songja piduman na pan oktan mesen ben kipia pod ni aprangsi arna mapane kiro kilo la pena dun tu bangke labang so election along itu intang rapen kacusong UDFS along advisor atum convener atum joint convener atum lapen polling station along President Secretary Pencheng Lok member Butama Pido Ana tum hada memeli angso amedia hoy pe dila group ponno lapen rutu aphan nang chirab dur tuman kardom men nang chirab dur tum do prejam anon penul itu manang chirab dur tum do lapen ke kadoga ve well research tum hana phan sabin tum UDFS hoy pen ini tum balang tum hani tum churo pon par piglo lapen pini labang so press meet along itu press meet pen itu dasemet pet nonepong surubathara farman itu kachepa haipon ake haipi sangpi ka dom terang pia phansame to mehin ben best wishes pidundo alangli lapang suang or en pen surubathara long ke tima dag akadure sonan akaching thurthe sonan alangli si council long dun pen lam pigai dun pola pen ke surubathara farman mesen pen kem bipo pusi ni to mehin ben link ke ponol ben best wishes se piponno lapen labang so election result lang damlo purtangte polling krihini ang bo meke tum polling drop abang ni tum si hailo safa abo phong polling lo rongdo polling lo lapen ke pitia dong lo waisong lo adorso lapen thono be lapen ke paklang so la polling drop bagari tum si hailo congress tum tim bosilong hailo lapen ke BJP tum polling please si hailo lapen BJP tum ekta polling si hailo lesini tum dona mata nin theklong tum long raddo itu muthe 196 votes na sini tumla mane chipudun de chon tala so 196 itu ke pudun de stame itu mahin ben doubtful do thekela hello example abang nali ping tum Bopong polling station along ke total vote ke poll log si 954 ta jitia vote count lo hada ballot paper jita check lo ballot paper long ke klang bang ke 956 lang chon pakli bang ke de lason thot si rong kimi polling station ong same vote ke pola teng pena bange vote rong kimi polling station same vote ke pola teng pena bange hada teme pak line pak tone bange abalot paper bange ingode lasira dak bange tumhin bange doubtful bisi pulo la penke hala jitu counting arni same itu mahin bange phone da jiponong ta masi tum report chipi dong ta same hala da counting agent pen phan than lo pen ri mate theklong veglo hada penangan bange blank ballot paper lo mate seal do veg ni tame seal ka ve a ballot paper bange box along jitu kaula bange dupte sila lo potang te ni tum hin me ko honde me la bange BJP tum ka chepa ha bi nong
do ka vela tum ke claim tap pen sika chipe hai pasi tum hin jong kuning tum athema ni tum ke claim ke dam tum theklong pam kala tum ong dung ratang support stame wo phong polling long mage proof masido authority to masi returning officer to masi election officer masi pulo wo phong polling long ke total vote ke poll si 954 ako non la election officer mison declared lo total vote ke lo man ke 950 pote pakli votes vote ke kona do ko sila son doubtful ke to ko ka bangke mane non det kali la penon tum kar lo teng pote dak suru bothar jot kali akapre ke din na sunala man ke do klasi free and fair election yung si BJP tum patu podang de suru bothar rada bangke BJP han ke kroi kroi lano stame pini ani ni tum bangke rat tum jitu amended kipi suru bothar rat jitu amended kipi tum ninga klong men koilo la pen rangke mai pen itu maku puthot kining jikang tung bang lahan lo kiwang jilanga force me nitum UDFS ahin nangke suru bothar long pada kuan si dag anitum kachasong nang ji mamay tum kachasong tompon pelo rat ma kisung ar jampo rat ma ke mango sa tum beke te medo thipji pasi langa tum pherangke amai hoi penili pini pangdak pon ke extra parliamentary struggle pasi polo halda apnge election chi pati donde tanon UDFS mangala ke isi parliamentary struggle si tum dak song lo election chi pati don lo lasi ki wang jelanga force tame suru buthara long itum kai ke tani tum ku berlo dak kachin tu theson to bigla sarkar pen penangan dak scheme ang corruption to big lasi ni tum nona bangke check and balance adak ko pi man tum daga ke chok check do bangke tum ke kai ke tame itum gi si vigilance son to ko la pe ke tum dak corruption ki pa vedaji pan sarkar tum nange peli ateng ben rat tum ke long ji pan ration card pen cheng lok emrega pen cheng lok job card pen cheng lok kapre schemes ke doan itum dak rada long ki peli vek ji pan mage itum kai ki aport ame check and balance mai itum dodun po la pen in the coming days itum answer itum prepared pon tuko Diring polling station along pen non MAC kilik along mesen result ke long don pen rada tu ani cheparong don Lakhai Koiratrok Dwarbagori constituency ke parlo Diring polling station along MAC election pathwa along Dwarbagori pen BJP candidate Richard Tok biche pate along puthot hai thu that pen Diring aratatum aning karong chipidun Labang Solong local committee president Rajan Ingti Lapen secretary Raju Terang pensi Maichari Ponlo Labang Somaya long rong koson si keme senjima lapen koson si development akam PPC rong pen klem pon nangjima lahai alam mayalong chethanchi mun pon Pinpur me ke damtang MAC Richard Tobi klem pon bom ahut an sitame Diring arata phan pinang an akisung pen sitame pajok ponlo la son si tovar sita me sen pen long ponlo lapen ki me sita adon tinta doreplo puta chethan pon Lapen Diring arat pen Richard Tobi aphan un an ke damtang arnita cherap dunlo lapen non ke bang jilang arni sitame cherap ke tu dun gok jipita Diring arat atumpen ningje pon Tarapong pen dorsing Tobi KARBI ANGLONG News